na we Ghana ni na kotie Jonas a unya jimfo we Ghana ni na so kotie David a unya jimfo we Ghana ni na follow Samson wa unya jimfo san kurasefo we mo ba life na Ghana for true because e di atem metia me di atem wo di atem na obi afre na me sere oti atem ni die no so ye sere masa ye mu bi ni die tie di atem na se kire nyo enye se me ni atem o the tennis ye wo ye nkurabo ni mu ene ye free street enti so obi ye nkwase asem nya sieso obetimi asore ama nipa na wuse de hoye ne nya esi etimi nya da bia na mba mo gentle MPP for ye gentle me am not gentle guy and MPP for na edi Ghana enya Ghana skedi enya Akufo-Addo sanu skedi me nibio but Ghana first so we have to fight against those nonsense slim bastard that way no abe say we musician no abejan semene etwa na etwa no ma yesay na Ghana for ni agye ne etie no ya ehwe ne nyom e wo ne page ni so twin media ne no afa wo yesame ne tua no wia no abekeka nkwase asem no abechimi na Ghana for ahye na aspread ne ko ba bia da bi Sembasa me se kanya asem na wujimi bra wo ye musician minim se sa wo ba bia page abe na musician wo ba blogging de se de ada na Ghana for kra Captain Smart is a when you journalist or a blogger. Also, me got my TV station. Maybe a TV station. Captain TV station correct me. Oh, Mumu ya na mo come on to. Mo casado. Maybe a TV station. And I check up near the about Captain Smart is coming to open his own TV station. Captain Smart is ya book or kutin Captain Smart. Ya book or kutin for second for. Monfa ha respect mo obi a obobra. Monfa ha respect ma kan Japan. Captain Smart be a TV station kan ye kwoti a blogging page ya sabato metie when ye ni ba me wobi enu bi no ho. No dey blogging. Me kwoti a akwaya oda we. Ka be a TV station obra abona. Blogging page na obekina so chimie. Kevin Taylor blogging page mo nyina chimi. And I'm more cast say mobile criticize Akufo-Addo all because say what I want to me what I Akufo-Addo what I wine what I Chamionku what I Obisiade what I can Japan munya chimi no Ghana ne yepe enye nipa ne din Ghana ye ne yepe enye nipa ne din enti munwune se Ghana no obi ye ne ye na munya ase mo attack nipa personal no Ghana for attack personal they don't check what you're doing they don't check what is in you. Ye wo mo chake ye take o personal enti mo tie MPP personal and na wo ya wo me yo NDC Ghana no obi ye ne enu ma Akufo-Addo ye odofo eni enyan enu ma papa ne ye mo na baso na munya ase mo criticize na ban mo ku nanim ase all because say o pese ATS party foforo ba wa pa wotam party ni be Ghana ni be ne benefit ye mo ma chere party wa be policies bi ama ye Ghana for your benefit. Mon kanchira party esiedu nketia papa me papa esiedu nketia we DNDC elim 28 good years since NDC was established. Esiedu nketia was a leader was a leader and he's still alive. A dear impact in Ghana for yenya free NDC. A dear impact in esiedu nketia timi call say Baumia young boy a little young man. Timi kope e say digitalization etimi digitalize ama Ghana ne ID card national ID card which I have my own here ya ko Ghana na esi edu nketia ye demonstration momoto amadeda mo se yensa kwoto abama esi edu nketia ye demonstration etia ID card we eti basim eti kamu se sanko fogu basim match street and ID card no yenye ntum and yenye ntum. And the ID card na said you can just see anything. And they are digitalizing the chip ya sa digitalizing ama and the ID card we ne kutama. And then esa passport. Under Baumia under Akufo-Addo government. Esa passport. Ya papa jo mama be gina radio so be gina TV so a wototo ayampia. Sika ne yade awie. Any awia manasa ena a chicha for your market ya was say enumpen ya rewim nsama kase na papa jo mama be kache Ghana for asama ya
and NDC for beka omutimi si because Ghana for the esuro NDC entimi ka Ghana for asem Ghana for ntimi ka NDC asem because uko kan yebeku and ye dia no ahye trim tie esuro and ye youth no ni na akodi e dey say because youth bia so so kan NDC asem e be you say odo for the enti ametimi cabinet no enen ko for kasama NDC ko for the Akufo atem ye hu panyini bi abeka say hey ye nsoma ama o ma gye atum se eni Akufo atem no mo mra power mo so mo ba power ye nya mfaso o NDC ba power Ghana ye nya for my friend case ye begu na mo Ghana for na sikani o manim e na wo ma bo adam mo yade ha na me feske ngu botom e na youth ni nya adwuma nye ha na ba ya youth nya adwuma ye e na do ta mo kwa en kran ketenkete te Chanel satale doctor ta obi aba ye doctor na kanene be enye easy se wonyani ba ba be doctor Ghana wonyani ba be nurse na nya easy ntenya for me mo follow me ona mo tie me na mo adwuru mo mie na no sade a me kasa mama he me tiwe me pen abadwuma bi anyo ena anu ye fa soja mo die America e me market ye kati mo kopa mo amadwuma ye no obi apa abadwuma ye me pa abadwuma o mo na mo tiwa na government work soja no crowd che me nibiem because me metime tuo bi ka Ghana me metua o ka kire obra na ebo no tiram pekene dia se no try so bobo bra by your own na mu just everything by government in yepe okoya abadwuma so na aba ni ntua ena sika ni sa na mo se hia Ghana sika you to me sra mo mie mani na aban papa ni aban o de policies ba aban papa ni aban government who bring a policies. That is a Akufo and MPP government. That is MPP government. Yet here can say MPP be a power. Now some say wow be a be mama minyin free so as am penifo timi hwe. Na mo mama be a mo wale ma we mu de. Mo problem power. Ye mu bi ne kasa tia do mama mba atake. But enkura ni di na do atem no. Mo si na do abanye. Wo freedom fighter mu a wote na do abanye bia wo kwasia mami ni matem kakra wo twa ne freedom fighter wote na do abanye wo chimi aboa na do tam na egu asphalt na do tam ne ye kra no mapaba Ghana ambulance na do tam na etu allowance kwasia for doctor for construct sa what say na do ba president doctor bia construct da NDC wo aban so da bia doctor for construct what say doctor for construct da. What to say doctor for Ghana doctors are constructed that if it's another way diakonia. Mama ewo power. Teachers construct, doctors construct, obia construct. Muchimi mo nangene. Na munya sa money atom wa yese. Mu na do aban fi we ye na year of return na mo gu hu fi. Nkofo bi nim se na do time. Year of return bi ba ma obi fa ne bag so oba Ghana. NDC ma entime year of return. Wa ye kura anyefe. Wa ye kura na wo ma. I tell you. Na do ba mo company se ba. BMW, Range Rover. Ena wo hwe wabrabo. Wo to abama NDC no hwe wabrabo. Ekuro na ofirim no, wo to abama adwamama ba e hot say heaven. CSF na ba mu shedi akire no, wo free north, ono na se wo free hehe. Wo to abama NDC for how many years? Kuro na ofirim no hwe na brabo.